Apalagi prank. Bema na tulang mo atong molo buti, molo cuti au. Diterima tulang diterima na tulang do tamu kanan. Pasal mati kos atong. Perminum do bang. Mati ho. Dangon keluarga. Mati ho. Ih, Bana tulang? perminum do. Oh, dang na tulang. Par kopi daw pecinta kopi daw na tulang. Oh, dangon keluarga nami perminum do ba. Ay siguro iba perminum on. Yangi. Iro. Segeri sudi. Mulu iba molo minum. Ay matong. Si budet. Berarti bodoh be iba na tulang marmem tu sika. Babong sedang gue ya selamat tikos. Ay musing ay ruado burko na buado iwirko. Dang alani ruana na tulang. Dang masalah aneh. Bagak mati na ruhane do songna. Burju wida. Oido. Ay mada anon tupa kamu bah ay siro abalang ko bibur berdiri nomor apa? Ay jin takon ako. Ai beberwa do na tulang bama hona dadang moloro ba hona dadang iba. Muli nakso. No tahu dia jelas. Jadi dua siro abalang ko bibur berdiri no. Enggak ada kode kono detong bibur berdiri cantik lah. Ay gudu puji diri sama mago do. Ai beberwa do na tulang bama kan karejo di somba moloro matani hari ba hona matani hari moloro udan ba hona udan. Oi. Dan penting uang. Nay sari itu dah. Aida perlu ke ganti. Asuna bunya nga tadi ke kani. Gabi madau di balani adong macono kito sirenta. Anggo solea arong dope undangan resmi tak tohoi. Berarti ban. Open na tu sina tulang marmeme masih. Oke lah. Ni tadi jona tulangnya ni jalan kan. Tunjukin apa foto mama? Lah ini kan udah ada foto mama. Sama bapak aku bikin di sini. Bena fokus doa amida, unang itu po namora amida. Amang na tulang ai ba na tulang keluarga napu sudah na tulang molo. Namora ai badang mungkin sampai jauh iba tu son. Ayarong dusoni asa berdikari sendiri kan mengalulu hebat sendiri mah apa namora do natorasna apa baju pangman no kudu burukun lagi ne pugus do apa buru berdiri namu Ya tang ni na tulang ai ami ayape tubuni do na pugus ai molo namora ai badang mungkin iba satu son mangarap suruhan na tulang. Bah, pas sedang mungkin gua rapi na berdikari sendiri mencari kerja asarok si umi si dangi una sei tergantung tino dua dah bah. Iyo. Kalau soro kirim, kalau soni kirim so memangan nasi itu makanan. Dia do hamurau ni nak tulang. Napu. Ay oleh tama SMK do burukon datung naru kuliah. Ay ibat tama kulkal lu nak tulang. Tama na paksa namon. Di sekolah. Alani masalah biaya sekolah dah ngadong kan. Memang kalau itu dan non roti auto sinat tulang. Baik dulu. Tabung masih misi. Soloman ni natulang asubuan. Pola sa isa tu si kolek sape o saya tu so ngaso nang roha. Gabi natulang.
Begitu le Pringki. Nah orang le Pringki do na itu sih ang do kami. Ang boy do kami. Aku bingung mas. Kami ki. Ay pikir mo namarlo mo na ro atu burukon. Balak kami. Tulang waduh le Pringki. Agoy amang Ayo do ba natulang alani agak ni buru ni natulangi do haburjuan ni natulangi gabi gudang marlomo ni roha tui Baju pang manok kau na mga yun do apiala nga. kan asingon tu si natulang. Ay birong galo do burukon. Enggak apa sih? Mana puro botar. Duduk. Kan kata mama aku hitam manis. Oh iya hitam manis. Hitam manis Ilo to pas dotongi dang adong hitam pahit na dong hitam manis. Aku kan hitam manis kata. Habis aku bilang, "Mak, aku cantik nggak?" "Enggak, hitam manisnya kau." Besokannya aku tanya lagi, "Mak, aku cantik nggak?" "Enggak, hitam manisnya kau." Begitu mulu. Ya iyalah, bayi memang hitam manis. Udah datang songo baba ho botar. Ay di do. Boleh pala botar honon. Tuduh hamu na birong, tuduh na botar. Jadi marsi gue boto na bimang tong kan. Ay Jadi pidu bado. Wah, Bado tu margas manuk kaliti ipatakkas na tulang majo adong do pakaten na laki naung ahas. Itu yang kerja yang di pengeboran minyak itu. ada kau tadi. Mana pernah ada organ ini? So, cek bapakmu. Ih, bukan. Jangan kau bilang datang kau main ini. Maksudnya dia kemarin main nggak jadi. Ya untunglah nggak jadi.